May paoras ka balen. Kayan tabing mabilog ang pwersa ng GLN TV44, mabiyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni po rin balita may kalap gining Martis, July 8, 2025. Yako po'y Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Kapilan dapat i-anunsyo ingalang klase. Yan ang apisabihan king Ciudad Angeles king pamanimuna ng Mayor John Lasatin at Reng Eskwela ay ni-report ng Patricia Mamang. Nanupining tutokyan na regulasyon o guidelines king pamag-anunsyong class suspensions. Inyang Lunes, July 7, genapan ng matagumpeng konsultasyon apen muna ni Angeles City Government kasan metong reng school administrators, tubod na reng universidad at opisyal ng Angeles City Association of Private Schools. King pamanimuna ng Mayor John Lazatin, apisabyan ng polisiya king pamag-anunsyong class suspension. Kabang sisiguraduan na masisira ang academic calendar ng Department of Education o DepEd at ng Higher Education Institutions. Keti, salamat siya i-Systems Plus College Foundation EVP Happy Bustamante kang Mayor Lazatin. Uling mididinan kanong ulaga ing boses na ring pribadong eskwela. Kera kalan kanu kareng private colleges king syudad at inang modernong pasilidad at air-conditioned classrooms. Bang komportable lang mabiyasa, reng magaral, mapaliman o mauraning panahon. Dagdag na pa ng school official, maulagang mididinan lang upaya o kalayaan ren private school la magdesisyon dikil king suspension ning klase bang apanatili ing kalidad ning edukasyon. Dinikdik na namang Mayor Lazatin ing ulagan ning kaligtasan na ren estudyante pero sinabi na niti ing pamangailangang isundo ing karelang edukasyon. Sabi ng Mayor John, dapat balansi ing diskarte, safe la ring magaral pero balaos lang mababiyasa. Tinagunla naman king meeting reng opisyalis iba't king Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office at City Information Office. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Mamasala ning Lubao LGU na malaw sa pasiklangan ing road safety king dane ning Jose Abad Santos Avenue ay ning report. Pepaluwalyang pasya gilubaw Mayor Esme Pineda bangi masala ring report at social media post dikil kareng tuki-tuking vehicular accidents king dane ning Jose Abad Santos Avenue o Chasa. Particular na king Barangay Santa Cruz at tuturing ang accident-prone area. Buri nang imasala ning babaeng alkalde na maluwat na lakanungating takbang bang pakibatan ning issue karasking kaligtasan king dane. So, sa mga nagme-message, tinatag ang province o si Vice Gobernador or ang Pampanga Piero or ang bayan ng Lubao. Ako po, alam ko naman ang responsibility ko. At yun naman po, ginawa ko yung sa abot ng makakaya, together with Vice o Ms. Sanggunian. Kaya ito yung mga efforts na ginawa ko. Hindi lang po maganda na para bang walang ginagawang aksyon ang LGU. Dahil iba po yung effort na ginawa namin. Sana lang po bago nyo kami i-judge or bago nyo i-judge ang iba. Pero syempre, especially kami, sana po alamin nyo muna yung mga bagay-bagay. Kasi ang pangit pakinggan na parang walang action ng LGU. At documented naman po lahat ang ginawa namin. Kabilang kareng linataga solusyon ing pamanganang solar LED road studs bang maging mas masala para kareng motorista ning Beng. Digdagan la naman kanureng CCTV cameras kabilang na ring high-speed cameras bang monitoring lalabag king speed limit at gamit ay ebidensya daring incident. One, yung sample sa mga bridges na both sides, kung manggagaling ka, both Bataan and meron yan. Nauna to, kasi mas madali siyang di ba? Kasi itong studs na ginamit namin, almost 12 million ang funds na inalat namin dyan para lang malagay ito. Kasi actually, nakita ko yan sa Bataan So, nakita ko ang ganda. Yan, tapos even the bollards, dito lalo na sa may pinakamahabang tulay namin, sa may Santa Cruz na control. So, ito yung mga efforts na mga ginawa namin at pedestrian lane nga
sa mga intersection at mga schools. Kabilang karing makalataga plano in point guns para king speed monitoring, breath analyzer bang asiguradong alang malasing nga magmaneho at balaw sa paganakakaring motoristang tukyaning batas trapiko. Pinapaalala namin na dapat huwag masyadong mabilis kahit na 50 o 55 kilometers per hour lang at dapat po kahit na wala pong mga dumadaan sa intersections, ugaliin po na dapat huminto muna o magbigay daan. Lalong-lalo na pag may mga intersections. Dapat din po na i-maintain yung safe distance para po hindi tayo mabangga o hindi tayo makadamay o makadisgrasya na ibang mga motorista. Ako'y Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod. Mga lakwas pasiklangan ng industriya ng hospitality, particular king Luzon. Bisan metong niya ang Best Western ating Sabres Group Holdings. Kaya katayang pakibaluan ng detalye king report ng Patricia Mamang. Neto nga maragula takbang king industriya ning turismo at hospitality ing formala pamisan metong ning global hotel brand Best Western International at homegrown business giant Savers Group Holdings kapamilatan ning developer agreement signing inyang July 7 king Ciudad Angeles. Bilang official developer partner ng Best Western king Pilipinas, mika exclusive rights siya ing Savers Group bang manintun at sumaup kareng hotel abisang i-upgrade o makipag-affiliate king nanumang Best Western brands. We actually signed the ADO. Savers Group is now the official developer for Best Western International. So when future prospects are interested in becoming a part of the Best Western family, they'll be talking to us. Layo ning partnership, ing palawakan ning presensya ning Best Western king Pilipinas, lakwas na kareng booming areas kalupanan ning Clark, Subic, Metro Manila at aliwa pang key destinations. Partner with them, as we already have 10 years of experience in Best Western, we'll be able to bring into the table Best Western as being one of the competitive hotels here in the Philippines. Ing bayong partnership, asahan niya namang makasahop muking pamanangat ning hospitality standards nune pati na rin king pamagpasiknang ning regional tourism at ekonomiya king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo. Atin pa ang mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Katanemang silipan ing mid-year party ning kumpanyang remote employee king reporting.
Remote employee CEO Rafi Galang just dropped a major announcement during their mid-year celebration. RE is expanding to Mega World Capital Town. So may expansion po kami sa capital town. That's in the capital of Pampanga, in San Fernando. We'll be taking over the second floor of the BPO tower dun sa capital town. It's going to house around an additional 300 people. So ano siya, expansion, hindi siya complete complete transfer kasi lumalaki kami eh. Ipinahayag ito ni Galang sa gitna ng kasiyahan sa Arena Level Up Remote Employee Mid-Year Party na ginanap sa Lakeshore Tent, Mexico, Pampanga noong July 4. Sakto sa US Independence Day break, kaya perfect timing ang event para sa company's US-based clients and their Philippine-based talents. What I really want from my employees is continuous progress, continuous growing, and I'm a gamer. So, pag sa video games, diba, pag nag-level up ka, nag-increase yung skills mo. So, that's why we have the RE level up, kasi laging nag-increase ng skills yung mga employee namin. Isa ang remote employee sa pinakamabilis lumaking BPO companies sa Pampanga at pinatunayan nila ito sa isang gabi ng saya, bonding at pasabog na papremyo. May Arena Spotlight Talent Show, Tekken 8 Finals at raffle ng tech goodies tulad ng gaming PC, laptop, iPad, PS5 at marami pang iba. Hindi lang ito basta party, it's RE's way of highlighting their inclusive and vibrant company culture where fun and recognition go hand in hand with growth and innovation. Remote Employee is a Pampanga-based BPO na nagbibigay ng world-class support teams sa US companies gamit ang homegrown talent at training mula sa kanilang sariling RE Academy. To everyone that's interested in joining Remote Employee, we are always hiring. We are always looking for great talent, and there's a lot of talented Filipinos, talented Kabalens. So visit our site, visit our Facebook, come join the team, and to my current remote employee staff, my current remote employee family, thank you from the bottom of my heart for the hard work that you've done for the first half of the year, and I look forward to more successful years with you guys. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Ikatamong pakibaluan ng bilining panahon, king lalawigan, kilog, ting 24 oras. Balaos pamuri ning pamaniral ng Southwest Monsoon king kanluran party ning Luzon, Visayas, Sampo, Mindanao. Agpangking pag-asa mabawasan ning pamanuran ngayon Domingo at kumayna na rin ning hangin na bagat. Ala na rin babanten a low pressure area king kilobat kilwal ning Philippine Area of Responsibility. Kabalen, maging parti kaking pamagbalita, ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento isumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kayo screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ni lokal na pamagbalita, bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. I'll ben nyo lang ang Martis, may kalapa istorya, ketiking probinsya. Yaku po ibenigin to at ini in News Force, Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuyo.